TV. Sompa yawoso. Samson a satellite no obenya ye wo ho. Yembo time ne se ebe somo ba bia star bia bi. Anti anopay Friday special. Ye won sempi a ye beka. Konfanoche CEO. Professor Adea Mensa. Or the directive abase say oye staff anopa ura office kopim so obepon no Facebooking no WhatsApping no YouTube no TikTok maybe so to what extent and a directive ebeboa Konfanoche teaching hospital. Now, to what extent? And a Facebook, and a TikTok, and a Instagram. A Juma. Facebook, Instagram, TikTok. Uba wa Jumem na nesini. Akoche to Krobi, no I hear TikTok. Teacher ni. No, I hear TikTok. Police for money, mema. TikTok. Facebook. Videos. Etiano pay. Confidential teaching hospital CEO and I'm all what to know. To what extent? And think I have to be replicating what institutions in Yina. And I will on my Facebook no the year Juma. Ebi ana Instagram no the year Juma. Eno no wo ho. Anopai ye sabe busa asem baako. Age in a relationship, does it matter? Age. Does age matter? Say if you are die ewo oba ne be man hye yemu awade mu so mo twem pro so de ehu hia sa ano pe be din komo pa eno amra se be jafie na jai eswani ya nana dan kwakufado apamfo a wapa wo mo na yekototo wo ma no o mantuma anye ntum MPP for executive gina ha ena omo tesoro na omo hwe ena NDC for nso so te ha no mo ena omo so hwe ne ye tete ne se bargaining bi koso se si ai na da ho no ai no nti NDC for the krata akoma ma hwe bedwa for se na obi a nko ne constituency for now enu nti no ma suspend all campaign e koso with respect to parliamentary no say one more time say guarantor system. I was say see I ebem. Guarantor system no any day. And say me betimi akogina ama me wo faase. Me ba me nana bi say me ni no. Na me ni no kra na tifie say ni say. Ana asofo pani bi betimi akodi adanse say na ma so ba ni nti mo ma no Ghana card. Ana mo register no. Eno na electoral commission call asweya wode koto o manim no akoye dey akoba se omuntumi mpre eti yensom no nra o mantumi anye antum ene ye ka ne yetete ne se omo so NDC for no bargaining chip princess so omo the guarantor system ni shemu dia omo so ba approve na mi busa se ase ne say enya na enyo ana okay nana ya ete say Adea Dominion also. Who are them? I was your four, your correspondent or I am Rasebe Fie, Nana ya Papa Bini and to train Comono, my woman with enough body. Hello, dear. Enra, Rasebe Fie boy and Como. Minia, Maminda was in your quenya with Yamami and the pay. Na me masum party for you now, Quaba. Na se said, dear, Rasebe Fie Muba. I give and take. Why, mammy, we are Miss Minfa Mount. And say
say no abanduma pole miensa abede fie ho no kame ye said them kuma no oma yom ho apetampe odwan ho osu wo se sa ya no enya de omo bepne so na enra asofo makomaku ntia o mampania power appointment committee atna se to o mano awie ne dia kan ni se nkamra so bede ni na be kwadinkom no maje o matum no Adam kuma ni si de bidja esan se aban no government site no esododo enti hu nya krase o mampani beta point obi krase ensan fa ne nko enu ti no omunyi omuntumu nne wochena eka ho eni enra chairman edima committee ononyamfo de se for se usu omuvi ni motion e present committee report no actually mu se committee level no by majority decision agitu mu se omo pneso se sa so afo ntien yema omo kwan no omo koye omo aduma nanso adam kuma na wo sa committee ni so se ja bida wo omo ntiase wo mo nka ho wo mo nyomo ntumu nne wo tena ka ho ene sa na be ye dia ene ni committee report no de wakani enu nti emra se bedafo no enhwe to omo se fata omo ni omo ntum to omo se fata ni se parliament say omo mpreso a ene ye fo ni mi nyina na anya 3.1 e ba ni sa no wakasa ye no honorable deputy majority leader Alexander Fenyamaki so second motion no enti wo ye ne ka ye hwese edom kuma no ebe second nanso omo am second na enti ye ba ni se esese omo suspend afetana no no omo kwatena atibiem ama enti ase ye adwuma between both sides ni nyina anya sa de a o tira de be kwakoye sisa so afoi eya fobi ke na aje o matum afa ba ko nka ho eba ne sa emfata ema o man ye democracy no etimi nyina ne na so yie wo mo kosie mu a no nsia ne fa ansa no wo mo ba na speaker say said o my ya no kra wo no wa kan ye say watena se fiti the whole day wa bre enu nti no mo be contribute to debate no ebeye minority 3 majority 3 no mu debate we are come on ma tiafiasi on si dinaye enra no enti enra no ebe mu debate committee report ni nyina wieye no speaker amfa question anto so wa yesi ene anope wo mu tuna si nondua eno ade question beto so adasi eye voice note ana head count ana by voting. Oh, no, ya. Yes, me abema. Aha, it is a siano. The alcohol say, Wamo asem ne say, Dom Kumane se so mode. Guarantor system no eshemua. Omo so ba approve. Ministers na. Dom Kumane say yi siti asie so obe use guarantor system. E dia hye ni di ntwa wo ba betwe mu dia. Anya ministers no omo be dia tuma me ya prove omo nyina eno atisi a ne so omo be pene no ma bele na wadaru mo mami Musa we no eno so omo be dia tu na mami Musa we anya bia se guarantor system no CI no omo di shemu a aban no ni ministers no so ate ana say ye hu de ntikura edom kuma no fitintina yan fa guarantee system ensem na ye de yaso atitif atofom na de ye tele enra ne say ebi isi no obeti afia de ma edom kuma na se o de guarantee system ni be hwemu a etisa ne me ya me gina hoi se me guarantee ma obi a me de me sabesen kata sie kantama di sisi oni pa me guarantee ma ni minimum no wo ye ga na ni ampa ye wo no wa ha ni maami ye ga na ni papa ye ga na ni eno achi no se me guarantee ma ni wi eno no ma wi me ntimi nya bi mo obi abiem enti one Ghana card one galanta. Okay, now papa ya na me Musa osesi a obaba chiche ayi akos adwa safo obai say me ya adwa safo ye ma me kamia ye say woni parliament dia grobi na say no wono dia waye ne say
want na fie sama 15 sitting days ni ngini biem enti waya na ade say enya na what bi obeba ba ko enti se no wono na what bi awo baba ko enti ada obeba no na se mu ta ababi ato ni se sada na manto a ono mfa ne ho wokowo ma biem enra ebra 50 parliament na sikosi na nyumre nyina chemba ni mu die ni woni wodan so no aba no wo ne office dia eno dia mean to me ehun enti se na se eba se eto aba ko na bo sara data ku chemba ni no nim Mame Fansia na bo adwuma wai oyini yajo we dia na wa ha to ka bi yeye mi busa se guarantor system no adai asama mpesem honi o guarantor system no e favor ndc ana omu fi se e sisiema e be sisi Ghana for adesem franchise nkofo ana de tosu mienu se guarantor system no ke kan CI no ho a ebema aban no ministers no eteses no eswate ana because reason edom kuma e ka kire Ghana for no say Nana Dankwa Akufo-Addo ni ministers doso enti so mo saji we tum enye ye na afa adan ni guarantor system as a bargaining chip why what in Ibrahim ye bra mere mpache wo ne fie ayi ikuro ma chem da konfobia no wa pietu ye nkola ekono kom na kom ne ba ko ba ne bo so no ba ko ba na ne ho na bo sre mo mo eni agro ne nko te ga abofo me ho no bon eyi na we chesa won bra wo dua asem no wa ubusa se ti Ghana fo bone bay ene ye amanyofo enti ye ho pa na wo mo dwin ana wo mo mo se aban no asoafo ne dooso enti sabre ye wa ho kirem te mo dwine ye ho ye wa ho kirem ti de betumi aboa ye betumi ate course so sa aban ne drop ministers ni bi no nkeka bi mom e ya de papa krofo boje mo so afedi e koda ma de chen ya mo sese ye de guarantor system be wura mu dia ene ministers ne nka ho ti na me ho na wo dwene ana o party se be favor wo kwan bi so na bia won so 2024 waba bam hwe Ghana fa ye to aba muma ye nina ho o me se aban pipa na ne policies eye gudua enkase ya wo mitum me de papa ye fie for de ye nyina ye MPP for ye de fie for de ye NDC for na ye omo nwene ye ho bebrebe ye nkrofo ni han ya yesu a ye ko ba nyina ne se na ne yiri school feeding MPP ba apam na kotena fi timi ye deda na yetu omo a me yire be san koye na dwuma na wono so no ye na dwuma MPP ba apam na kotena fi obesa koye na dwuma na ne dan aka wire mu no watumi afenehye saa na MPP fo no so eti opposition ka de ye koso yi ka ye be hu no wo se ministers ne doso na no ameye eye Killian analysis wa hai the Killian ones NDC for every bam om de 84 ministers and omudi frabem with 10 regions and na yenya 16 regions na na Akufo-Addo ye additional 6 ni krimu a okuta 80 ministers wapa ye no so de 6 ne beka ho no mu MPDC fo na emani so ade hu senka mo so beka ho ti mpesa mo kire say regions ne eteka ho na ya na omo so de 86 na timu enti do so de da ye ne Ghana nyina ne se aho kira ba ti bia ye te so a ye ko mu be ha ye ba se mu ya ba gani ya mu ye ya e kira sa mo gire ye ho se bibi foforo bi ho mbetumi ni o maka o monka na se pass o se ministers ne do so na ye nte so na afa akwa se mu ni o mo ba gani se mu mfa sa emra no mehyem se na guarantor system bra se wo dada afrim so see I we na coin a year frame say obu hono ma de ekofa so no so wo yesi no wahire wa kwa ifrim wahire de ekofa ntokwa ba police station ye registration na guarantor system no so won obi anatumi se we won say wo say ni nua no na party so on plan we so on plan ti sa ntokwa no e no se ne enka tiawa kwaje wa bato card na Ghana card nsu na no bi no se si a isi so say so obe plan guarantor system no so no de ahyem dia nipa bako o guarantee mo bia ontimi say that time no me timi guarantee am nipa num mako num yes
It's a say one guarantee one Ghana card. It is a me card no be guarantee ma wa. Me to me guarantee my abo mana kwabra kasibio. Okay. Eti yesre papa no edom ketwa ne say. So omu susu pa se ministers no na dɔɔso ene ye ho kyere yen. To omu pese omu soja gu aban ni chem no wote so de a. Sa bagani we ni de omu nyim firim. Because omu de shema ministers na so nte. Ebe gina ba bi gina. Tina deda mo ye so omu dɔɔso no. Na chese ye mo interest. Income tax amendment bill. Any excise duty bill na no so da ho no. And also can ho so guarantor system be mo animi enu nyina any ministers approval no it tells you say guarantor system no there is something about it. I say I must opia me say bra opia nye Ghana opia nye opi wo so bi tiam bibi ho no na nkoma no wo ban so bi so be ka say we enye no yenye no 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 so ne fa so ho ti sama nyokuo ni mienu no opia yakoye wo ya suro ya ene ye nyina di na mu but about what de eno ane se na technology ye adwuma yi wo be empower nkrofo na technology na ye adwuma eno abe kontokwa ma na wo chechire okoye buga de wa no chen kan san nyina dem wo ya ma bi tell na bi kokabra ho abota ayi your friend say Ghana card name. So say a Ghana card almost started 541,593 backlog no. Oma printed so far as at weekend and 54,000 normal printing. Jomo printed back. Okay. Then say Ghana card for any excuse Debbie. Now they have money and they have started the printing. It will be an idea come piano. They are printing it you know. When I'm saying about a week or two, by the end of this month, they'll start the distribution. Akota Adea na isi hu kwan say Electoral Commission intimi fa Ghana card enye guarantee say me ye Ghana ni fa betru di na fa ebeto eye aba na no free SHS yankola ekoyi hunim say one condition ba kwa akwala no say school no be admit wa also produce Ghana card mikodi bi achi wo Islamic Senior High School ya akwala no twema me ntwe ne ade na headmaster no omuko process ni nya okay me admit akwala o se mo fa Ghana card mra akwala ni bi na no so akwakwa asem o de se akwala ni bia wo papa no fa Ghana card bra ana ma me no fa Ghana card bra na me so kwana ma bi ni papa o ngira ni bi itina fe na akwala e de na che so akwala no e Ghana yes so who said there's this problem say Ghana implementing policies bia even a who ete Ghana has say kra enjoy ebo mine car ye nyom so mfa so nti this time ya ban na ye ne say akwala okọ secondary school no anya kra no wadi 15 years wadi 15 years there also onya Ghana card and as a parent no wadi Ghana card ko dia dance say me ba no eno kra ne ya Grace ekọ eikejetia eno say okọ akosesa ne dollars bi $1 nti eduru onum na boys no so dia na $1 Zonyan wo hiyo ya Grace onye so ko wedi bi ase dia 24 anu ata ko san wedi ase Zonyan wo hiyo na so akwa ne sesa ma no wie no o say na o Ghana card we and am tell me say hey was Libya baga o tell me say no ne condition ba ko e dia mayen say nipa no oba beje dollar no o de kwa akoye de yi o ye Ghana ni o pesa data no ampa o say so oni bi crowd oni bi wa ha ebia no Ghana card ni na ya Grace checking the phone so no etwa e de ato phone so no de man no nti akonta ye de Ghana card na eyi bibia say ya e de na esi hu kwan si ye kwakoyi president ye kwakoyi members of parliament ye kwakoyi nipa womo ene bedwene di amayen ye se ye de Ghana card kwa ye si bui na akonta ni made ba akunti a politicians no mani abre no unim say Ghana card no Electoral Commission fonyi guarantor system ni mfiri mu but almost say so person bi guarantee ma wa ko NIE nipa na oba betro ni di no ye fa no so ni Ghana card se NIE for say ye twa ka nyina ma yen akwala ne ba ne ye betima print ne Ghana card ama no nti wo so we guarantor ko NIE na ko guarantee ma akwala ne so we Ghana ni akoton se NIE so no so ka guarantee ma obi so ye Ghana ni ne base onye Ghana ni a ubetima dem ai na ma politicians ni so no Who's Electoral Commission there? So guarantee ma obi. Say ni pa na Ghana ni no tro ni din. Ade ko voters register ni mo. Na ko ba say ye be tracy akohu ne there Eden. But NIA there
in the case of Yamfa so now if you guarantee for Oyinia NI for the bed to me NI for the bed to me I produce on say me body dia kasem Reverend Kusi Boateng issue by about ne Ghana card ni din ni ade what's a Ghana card for produce yi paper o mo de chop papa ni din o vacant school ho time o ba ho enyama o mo busa no o produce ye passport ni ade na Ghana card for no produce yi but oko electoral commissioner ebeye den and NIA have the raw data ni nyina to your politician now politician yes it is all your politician now ko guarantee mo bi na ebase onye Ghana ni a criminal criminal no bi ambeso obedem politicians because omo nim so omo twa ntro omo atrofo eti problem ni nyina no o we mo so omo gene ye clean system ye dwene o man ho ahye so o man ni ato aba fentem ulusu uwi ni a walusu ohun ye omo so omo dwene ohun adwene do mu ti adwinboni nti ye ade ni ye no a enkofa krono ne dedeni ho ahwan ne mabio no na wanfa garanta na nhyemu ye nyi wentum anfa garanta na nhyemu a wo so dwene me ho nyame adom ye processor ebe mo man no ye bibia akokama kontene ayi yetimi abomodia ayi fidofo ni adede ene kwa ukoji loan ni adede a ene expense yetima build ya ba bedu baby a yeso de fa Ghana card keke mobile phone so pepa ni emfa bosia na ema wabra unsi ho nipa ni hu wanim because nim say Ghana card no because see they are synchronizing national health insurance passport now you see how free abrochire ba now you Ghana ni now ukuta Ghana card it is accepted yes Ghana ni otukai udu airport omu hia passport because omu bo Ghana card now passport no kwa already na see awanhwe yes Ghana for no eba no ye Ghana ni cute tin na Ghana for ni namusa ti say udu America udu UK resident oni lie so okọ ni EU ni lie so na me adom ye clean system no the politicians we no mu a ye tete kwantempo no urade akonta nyame dada no ni enene ye wia na ya saso ba begina ha aka kire yen say ye dwene o man no na ye politicians ya sa ba be ka kire say ye dwene o man no ho ye ni asoso na ba say one akromfo ye pese ye yi wo mo ye pese ye yi sister ni o landing fo ni free mu a musi ye obitimi fro boss me pacho me si Canada be na me nsa beka oh another strategy omode ba sane ma ni nyina ye pese ye clear free system mu because ye ko edu sa point na bibia be Ghana card na food for thought to Ketway platform here oma who say ni pay gusu be 20,000 kono onim de omo ye wo ho no ma na oma sende ayama ayi obi o so say ye platform no Dabi food for thought platform no ye create a ibinti but modern say o mema ye wo details na my pin number we na nim na say but almost so say ye tete wo monti o ye almost o ma frɛ me and I say o ma frɛ administrator Kwame Bajumba na maka che Kwame na Kwame send a message say ye platform bia every day the hackers are on it udi agro ye hwe and akotanya me adom se wokoba bi na se bia ye ma paper se fele na o fele bia o date of birth 11 September den no atwera se ho ye frɛ me sei hwan na enya enta was Ghana systems mu na bia epeke u data bi e bia you niam bi free Ghana card mu e you niam bi free electoral commission ne sa niam no eba na da chi bi wo ya wadwene say straight away ediayo me driving license yirae me call DVL ho no mbusam say me dia transaction bi da na and I'm saying me kai say me call Ecobank e dia transaction bi and say twa me ba me ho no bo keke na transaction chrono ohun sika akoyi akuta pende it one no so okay we no na ke say yehu we dey betima nyane a print am than say e be call long process mu it within some few days na lady ne frame so me driving license no oma ye wi nti me nya time am for na me megema de ga akuta gradually we will get there but me politicians no almost selfish interest via wo ewo wo nti no and say system no some feel say we clean
moye clean say mo pesa mo fa kwan papa so na mo dwene ho a e de na esi hu kwa de electoral commission for e de koye ne NIA for e de ababetu manim bo no ewum ye dey just because monim say NIA de no say we politician na say obi ko guarantee de mo obi say nipa ne ye Ghana ni ne ye ko nso onye Ghana ni a criminality se wo mo e ye severe ntino on say on sorry tia say electoral commission emfa oni kwa ko se mo ye dey ye say nipa ne emfa Ghana card mra we de asemo Kwabra come in ma me lawyer adwasafo na na do dan kwagu faro de ne ka na chese bra ma dwene ho a me why did it na na do boss me ja say we kwabra be be you are me enkomo na yedi asa na me bi say okay so it's a rhetorical question adwasafo na do de ne ka na me ko me dwene ho a me ntia I don't know say MPP de ne ka na de so oni be say na do and the fan man wo de yen hwa de say na do de ne ka na o ye bitter say officer of person system ye adwuma chese na wakoyi national coordinator for school feeding Mrs. Kwasiga Edi na do aguna nimu ase reinstate maame no ena ekofa akotrega niam we nyina asem ni nyina ni ado aguna na do animu ase papa waguna na do dan kwa kufu ado animu ase papa en yem fa na do de no to nchen ade hye wo do me kwa benya adwasafo aguo mu animu ase papa waguo mu animu ase papa ena wo kura de wunyini 41 years e kwan dananim wo more advantage lawyer wo more advantage ahead of you wo tu kwan free Ghana ha ya wo sesa wo ba so wa adwene mu ha wo so wo de wo kotra ne nche wa abrochiri wo de meba ne meba chena enhwe sesi a wo ade ba akwa mama mo ya ye de na do dan kwa kufu ado aye dom kuma na fam ne dom kese na fam nipa esi wo manam wo ho no sesi asa ko ba se bia ye to ba sesi na ma me lawyer adwo asafo wa ankwa ankoto aba ne bia automatically ndom kuma no na ekọ no apai 36 omo na ekọ no enti ma me adwo asafo MPP ni ba ko se so yare wa bruchi you see the point enti ma me adwo asafo wo ba ye no adehye ya be gya wo efie sa wo be pa ache wo sa wo be ye dan ye wo ni enim se bia nka wo be sesa wo suban se obi ba awurade mu a no wa ya abode ye foforo na ye madada no nyina twam preacher we die obi fra brochire ba na oba me kwa benya na ye madada na wo gya na kire no nyina no na wasa akofa no nyina ba behim ntane no kasi ani a wonya answer wo formula kura wo de ba weke adwo asafo question na wo benya answer minim formula this pi square minim se enfa cosine no se enfa tango se enfa theta o se enfa de anyo minim se enfa substitute by elimination method yo minim kabra be so just as what mass me say oh yeah oh enti adwo asafo no dey say boss me check se si ano e substitute by elimination method sa so mo yi no also substitute adwo asafo say elections no so jam yes no the dynamics for kwabenya on so kwabenya easy o menya land say me menya kwabra papa no pam no na de be sinsi papa ya bi o pam no a ho the issue is say why say dua esi ho say dynamics o otutu say ya election bi ahead hwade ohini MPP pa omumfa adwira asante kro ba wo de asante ni ko gina ho e wo adwira obelusu Professor Yakwamo ni hwamu nyina try etese ayi aso ase oso de asantini ko gyina aso ase o chire koi mama party koi wan koi ye wo a group of people bia they vote for their own now when they are in the majority uchu mutaya na bra amanyofo enye very careful ade ato MPP ebetumi ato bia this is binumu a omo sheda ye campaign sia omo MPs mo mu lusu omo seat eno no matu kotidi awo omo yem no say no mo fi so omo ye omo ho both MPP ni NDC say wo ye say wo ya wo ho a ba fan so ye ne to abura say be otane yem ebi na aduru ho no ebi ni omo nya DC binom hey baby ana me wa me ba ye twum say ye yi anim say je pam wo lusu seat by hook or crook omo just one nwe o mama nyuko no kora DC bi se
won tia se so be MP and I went ever for and when you say I must say no nyina da coffee for lawyers ba kire say any the whole issue no na nya bro futio na eye sounds DC is ni bebre no fi say oji DC wi a e wo so okọ nanim koye MP ana John Bodu mu de krata bae kwabra okay say wo ye DC ya now person obey MP dia for dwumadi to ho omo wie ye no ana omo ja CEOs no oman fa bi anto omo so this time around it is CEOs no they amassed wealth who the upper his CEOs no bebre and be two even deputy ministers who come na se be jefia MPP for bebre omo koye na CEOs betima bo ba fi betima bo stika maslok omodo so ay NYEP ay miame jonkuma so it's no a CEO CEOs no ko two MPs and even deputy ministers sikani kura omo ko two omo very good and the DCs felt say they've been cheated other than me government appointed DC MC osima men contested that CEO there obetima contested open campaign here monto skirt and blouse monto mananado bempi de mama and they did it no mo yenso na omo fi say omo ha MPs no today you were 137 nyame na ye adom man formuna now be say formuna we ni a we that test too na share last hour kwaku doctor kwaku wan every year mboa say she ho baby okay odede de so be so ena bi mu ozo tim say wagadri komu ni nwanwa bi mu nsa na wamo say bra abato a yeto no Ghana no momo ntena wa na ebedu afe na NCC for the vine anenam yen starting chire nipa ene ya sedie mayen tidie nti esese eto aba enemre ya wie bre kwabena unu se last election ya to ye ye ko wanchi honum ba bi ko interview maami fo bi wo mo katifom aba hwan beto ama na ba ko meto ama jeje nam se e ante jeje no so bo ya ho jeje ne meto aba hia ma no na no abe obeto aba hia ma jeje ne say jeje oso bo me ba jeje ka ho ono ane meto ama no nya kokko ne wo fefefen jeje ono ane ye to aba hia ma no hwe 2020 ya obi so beto aba ma jeje boss we every 1993 enya independence we ye na ye ba ye nim kakra ye ba ye beti abato ase enema bebre ye democracy no e ba ye no 92 na ye democracy ba ye ba ye nim 193 and Dr. Kodwa Falijan ba ye say yi si che wa bomwa until 2015 ye na papa eji na the moment mame atukwe e ba ye Jane say ne to aye de tena kunwa so say no on feel comfortable now what just Charlotte say when the part of Charlotte say MPP former ne de to tena kunwa when the part of let my vote count alliance why would you mom did no no tablante no David Asante on a Ghana publishing company CEO Samia ukunom nyina na o ma ye din Ghana publishing say pa be ye ma Ghana chese de boy kan ho a mu nyina din that is so now one kwala enu for tuana no anadwo awosu e bi nsida ma bi tio the moment adukwe buy on the 23rd July 2018 pressure na started by and on say adwuma ye kura no se wo mpe obi asem na se wote se wokasa emfa wo se de nipa no sitie wo mpe na asem na wo mpe na asem ompe wani ma he ompe wani ma he ompe wo kasa akura ate ye wadwumtofo bebre wo hono mu a amanfo ya da wo na so obi ti se wo to nwum kura obedum ne radio no sa na Ghana fo no bitie enim NDC fo na me yate ase se ampa nyame ya adoma 2024 ombetu na no dankwa akufo ado na ye kwan mienu a ye fa so ye kuma aboa ida se bia wo de ade kwabran sisu kan there are many ways of killing a cat apologies the late community kwabran ye careful ida se bia wo de ahoma be so ne mena mia na kunu ana se bia wo de be to aye ya na wo twa de mene mejitu mu se NDC amanyoku me no ade ba akwa mahunu no sesia wo NDC hu sesia ne se ebra Haruna Idrusu no efiri ho pe na atoba force ne dom no baaye no won se
omo pese omo announce omo presence e wo parliament enti e kwan omo fa so omo announce omo presence no from the left to the right, from the right to the left. A press conference upon press conferences and a cost. On my friend and some drop for some mara and over tia some noa could see baby ya can't some the no. What shut down what they could airport in or more friends say you know. Ah, I said me who know. Oh, sir, I took my force and back on my castle in we are could see. One shut down who are dear potty no more per se and some drop for your banner ye betty near cabin the mawoman. Here. Ombetena se ya ye se ya fa we bra na mo so maji we fa we bra na mo so maji we omani mra wo mo ho so no na ye koto aba. The last time 2020 about na ye to ye no nipa bebre de abufu hyew anto aba no NDC fo na ya we baabi ana me wo baabi a me kokova ye sei edi abo be se no nan kobo no onum no afi no bi frɛ from uba na wonim de makro no course one this for ni abre ni nyina kyerɛ sɛ computer yi be gina ho na laptop yi be si ho sei bo ho ana ya abo ama aba na so ma me aba oh me wo fa ase ni no aha sei afi ya no wawie school no aba nti mo ntworo wo hwɛ obi ani mutum so twa nu fo kora nkyɛ ne odilem minus na obeto aba ya hyɛ no kyenkyena nche saa akola no so kora no wonya mfiri na adwene mu nyina enyini nti decision bi wo ho no ma wontimi nteke no nti ne yɛse gisa wonya 18 years with sound mind and say what me akoto aba but Ghana no ya ye wo no eduru say ye registration pe obi free Niger obi free Burkina obi free hwan obi free hen no obi wiram na oba beto aba ne bi nti me NDC fo no eye so me ye hunu say omo parliament house ho no na emom sani yesene sese me de bia me kasa asam no say enye kasa bebrebe na wo be ka fra no pa koduru anwumere no e de be mo bi be hunu wo mobo ebretie bi donhwere sima ani botata asam no wo be ka no setimi convince ni pa no a obeba outside asempa etia obeba outside enti nye tobe to e ba sana Ghana fo asom ye o mo chan too much de bia me kasa okay yanku anim excellent camera. The second one, Mr. Mama Jemra. Convanoche Penny. Professor Adea Mensa. Ono na hote dindi Mozart no meboa. Watch Facebook ne, YouTube ne, TikTok ne, Instagram. Adwuma time. Eno ehun sunsuaso. Emma adwuma say wohini mama sha sefio bra da se nra me kra na me yes our story no na e frɛ kwam from pom ani di nkomo enye wo phone so computers ai wa adwuma mu ho a se bia nurse ni ba ko trans animu no be take obi vitals enom ne ade no enom se bi wo a be ho wote ho a no de hwe Ghana movie nom ne ade Ghana movie nya ai binom enti wo se complaints no aba say data no mo dia wifi no free no enti no na wo ma ye ni such a way say wo kra no untumi nya access na watumi dia kwa but omo mobile phone so e kra omo de na say no so kra na e dangerous exactly nti me na nra no na nti me busa kwam from pon say na omo mobile phone so de no so we no de we ye wadwen say wo de be ye de a say no de evidence clear ya chew ye hu eno so e be twen waso nti me no ketumi ko mobile phone so because me the fee say wo hini because we ni de say me computer wo ho no mo de a code that to so intimi ko Facebook there. A lot of companies they have done it. But the problem is me personal phone na. Obi aba nipa kro no tenanim. No. E was say to the vital stars now take. Obi to my mistake. Onim sir. Nanka. Obi a lab technician. Na or the YouTuber si ho. Na o hwe ayi skits ya baby. No sre. Why you careful? All your skits na no. Obetuma you obi moja blood sample. Edi ashe obi atro bibi ashe ho. A lot of issues happen, especially front desk. Ti omo yebusa e no se o. Eno no ma ye. Na de wo kan ya enu ti obi buama papa ne yale kompo. Okodu doctor wa o se ro ho e. O se ade o se atro se tro.
Ose Adea na bo mi ko mu Maracas. Okodu ya ose mama hwe ocho. Say nipa na ot. What here you know my way bio. Up and down. What you crime brother this say? True. Bele. Henia. Henia no de you. Henia nkwe. Nkwe. Hwe na ya kese no bla no mu hwe ma ye gogo. Kwabra check my DT. Na big boss. Senior Henia. Senior Henia. Large boss. Extra large boss. Senior Henia. Onya papa mo. Afa ko du doctor wa. O say ulma ro ho. O say me ba. Me nwro me ho say. O say yes o ya letwu. O say da bi papa. Ade ne bom ko mu Maracas. Ya me de ba. Enu ti sa ne ma no. Omo ye ndie brank to me de call mo phone so because phone you know me de TikTok wi. What wo na wo nenam no ye na wo ye say. Ndi mi busa akwam frempon say na ewo news ni say referral center. Ho no ma ye no so o ma ye no wo ho no nyina say computers a omo de ye adwuma e konfa no che ne die. Utumi nkotena chire na mfa nkoya de bia enye se wo de ye se adwuma no because enuti na wo ho. Don't person mo ma patient ne ye kan ne omo priority. Tenunti no omo de san hye ye no aba. Ne ye sre eya na mo edi kan e so omo ye. Ba ko mo tumi extending no ko omo personal phones no so a. Na ka bre adwuma na si. Because me what I know is say even institutions bit to say new mission say when you enter the school new mission school mo new mission and sana we solve phone na about 4 we teacher nia na no so ba ya le ne e fro ase nso ehu obayare be a teacher nso ba ya no the institution is set up say omuma minim lady bi o go school on ma omo monitor CCTV no cry omo nkwala na ayi ano gyan phone so de gyan phone so later on no nkwala no start so omo complaining because I say the attention that they needed no was not forthcoming. Emma see you know the nurse from Ababa Wanedi. Emma call I couldn't quite say Sa Ghana aid say lawyer legal aid. Almost trust you no. No school need for because all for Jumano or the Mrana day to them the child is the priority. And to we teacher near you catch say a bono or chair or phone won't to me so say ebia break time and lunch time you kwalano or lunch over to me afa phone ahe say bia miss calls be near day but say teacher nature there and they call your private call your school see a teacher for bebre ena so say senior henia or the class or the you good class board so say kwalaya the rest of the time no TikTok no more nurse ni even police for come on to the office na ko who do barrier na boys here do ma bay o ti duase no me me phone am say mo e do ti duana say a wo kire prosini a wo boban ti duase me phone eno an say ye namu aye kwa ye namu aye won check o kra eti ano de bra tumi the constitutions ni nyinam kra ka beboa cell phone to no ka tumi nya system in such a way say ka wura wa woni access wifi bia kra nya adwuma agi so free building no kanu be boa papa ye ntimi nye ba omi an ntimi nye de yeah nipa no so be here phone calls call the obetimi they can allow calls but data but data to do yeah but akoto mu de data no so check niam bibiri we bia do no kra do yeah wait eno na computer no e wo so ye ma personal phone but akoto say word ho no word ho no mo say bia bia agi nipa na to say here na mo ni access to computers ni bibiri sa o that moment no mo use e bia o phones no for day we bia a doctor no atro bibi kura ma o say em fama no e bia na entries bia doctor na ye ne ade do ni ho no mo be call checks call no bet my friend e bia akote bia call bet my failing te bia obet yeah way hydrocell say hydrocell say hey onu sujedi o de jano we to me the two ba be na coffee hydrocell no say say ya wa no omudi ede coffee hydrocell yeah me say when you have to call a doctor for prescription and that is why nurse ni a obey you no omo free bibi handover oye bibia proper handing over bibi chire wo so a call your doctor
who is in charge. But I could say even doctors no currently omo operations ne surgeries baby omo ye no online ne sa man. Beautiful. It's when you want to cut. What I'm saying is almost they are not saying you don't use internet too. You know ini can na me dey to so say eno dey wo di bemu a enye yi. But for phone calls ne sa man no. E bi your baby okra no a confirmation no mo allow man receive call. Na wo kosre obi no. Yeah allow man receive call. Even atade bi ese okra ya ma. Let's generalize it to other institutions. Even media house. Media say media house say. There are many a times I over call. Now media personnel omo hear movies. No any obende. So anyare. Senior abu on my day. Obe shewo. Eho. Yeah. Data obe bought by a company nika. Uko DVLA. Uko almost all the institutions. Yeah, hospital the any cow. What about the other institutions? Our more access to a obu obe kono or download do movies. Yeah. Ne leisure time wa he. Or download do movies. Only data no the cost. It is a see you know on you careful now take initiative and now stop us na as all the oba. I mean work is not leisure. But for this move by Professor Ochiade Mensah there, a step in the right direction. Oh yes. Say ye generation we na kwa generation na social media no ye hunu say and no any life. Social media no any young social media ni honoma we can survive. Ade BC wo baba yara sports stadium enra many kapa police officers ni security for no a omo deploy omo ba stadium honom no VIP honom ene ode ko press area ho ene VIP wings honom no omo ewo VIP men omo de glass bi aje ho and omo one area no so ewo form honom a VIP no omo deploy police officers bi ba ho. Now say normally ya na wo share international footballs near the adena stewards no ya na omo share game ni bi omo fans now police officers ne prison officers ne fire service for na edo mbegu stadium no omo kra no mo hwebo ne chen ya ebegu stadium nti ade ba ko a VVIP baby na samoa jane officials no ene ade ne etie ne mpanimfo no tete no there was one particular police officer na on hwebo ne bi odane na ni hwe omo. And that point now say security tight kakra. Or he almost one rebel be now no. Now omo he no. Enti nyemu ya ne say VIP no no. Empedimfona gigiska be 1,000 cedis so say 2,000. And omo de brand say onye. For that sadie na why ye ne say ni nua no officers no omo gina no masala no. Omo nyina da no omo ni e ye no so mu ye bi. No mu ye bi. But ono de ogina ho din no he. So they were monitoring him. They were monitoring him, sir. No, who said, Aquano debi, Omujiji scan on the Brenafi, no Mujino, no maffe. I feel no police officers, no Mujino, no maffe. And there was one incident, is here, Ura Stadium on more, VVIP on Mona Urano. Gate in Yemu. Gate in your police officers bear for Ejinaho. Baku, Ejina Baku, and a Baku, so get ni Baku Penejinaho. Na contact me dunya me. So you know jina hono no onye move onye hwe but discipliner na one line ni mu no baby ana me jina na police for no jina na police for na sa create another line e be catch dey say omo mafa ho awura mu no e players na busuafo na m call back na me say wo yare we play busuani a o chen ya di line mu from esro no mo ba no a enti so ni free ono no side hono ma obegina ye hono so nipa no so mutu ye so momem ye no ma firi no obi abedi line mu and am say you see more police for no mo edu ba bi a mo ma amanfo nya impressing bi e de fam wadai so je ni ba ku pe o and na ogina ho no onkasa o mie na no obi adro ho no mu a on makra no asa no akodi line to ba be a police for ni gina no rade o ma sa create another line amanfo e ho ye kobu say o mo say o me players na busu for na say o munyi weighing card any subo krata kire say you gina ho no de dey ayu abusuani you see yakuta people say police ni no oh here there only weighing card and subo krata kire say buy we gina ho o de dey ayu abusuani de dey ofri abusuani why are you doing this iti ye bibi before na no akota de bia me ka say sadie na akwa me nkroma kato ho no say the black man is capable of managing his own affairs on the sano kwara
Come in. Agro we ni so. That we are. Adea ba akwa mahu in life ne say adie bia morofo ye bia bibifo ye pese ye bi no ye ma no bro so. Na sebi ye de na be ye sebi ade hunu. Social media nye boni. E me wiase ye ketwa meti ha sesi yi machine si manimi de me pese me hwe wo so bia no meti de hia na se me bo ade no ade no kra me bo na meti a e be kire me se ade na wo bo ye no wanti nti we na wo se wo bo enye boni na so so obekọ Ghana fo nko na e ma ne titiri Ghana fo ma no nko na nim da ho tadwa no de ne to o de akere camera na ka ba so yo dey Ghana fo ma ne bi de e Ghana fo ma kwa aha na me wo na me fa Ghana fo Ghana ni ba na nim ofe ya nko bi hu ni picture kora nko betimi atrezi ne kora wa no no wa chia ne to sei tano na be frɛ so o se foam o so o se de no na be frɛ wo no ne to na hwe camera no enye bone Emu na de wo. se enye bone boga se uyusu mobile phone na emom wasaje fu Dr. Kwame Nkrumah wo ka asem bi wo se pepepe yo se e kere so bebre a na ma nipa bu ya afu Ghana ene ye ne ene wo be hia wo bi no betima chia wo bi be mprenum no on te de wo ka oh shit TikTok ena wo be hia Ghana ni bia so na hands free he na so hwe da chi ye nyina ya so be sisi enra na me kofie me fa sister bi wo so am police station na ni ha Obo bu ni nam. Na lanse sere chese kunipa. Lanse sere chese kunipa. Sa. O cross ni ama cross. Na so de ka na cross no. Wo wie no. Wo de be se gata nim. Focus and resolute. O ka ka de ya na me fe o. To boboko. so be cross on so be cross no Wo bi ta license. license to kill over them Arabia so what you say enti me fa nipa no otientire oti back seat say na me nyomo a me bo me kan ma loan but the e hye na sum no e bo no na me te wo front ena sabe nyomo na wo bo no nyansa sem bia nim nyomo ode ye wuti tim sa de otia ye gum wo boya wo duru ba bi obesikura me gina ye no na refi no anagrofo trantro me de omtwam da o trantro foi o trantro ye de omtwam da omo de ade bi atoto ye se fa ni booster ka mi twam wuti boom na wo de musuo mo na ka chense wo fa pacho man nko fam kakra manya ko wo se na wa chia melo na ebo inside ho se no obehwe wanim wo ka sa who are you wo ye ne tamfo kra kopem se wo beduru ba bi a wo ko wo ba fo nye bone but Ghana for suni e ban bi no e boroso e boroso too much he wo be hia obi no oti ba bi din ase wonu obi eye business bi oye TikTok ade bi a obi aye na wonu so hwe din na oye bi ase wonu na yeye owi a na wa post ba hu obi a ene obi a person of TikTok obi a se me na Facebook he se hunu bi kura no a hu ni su ene ne ban adwuma baako a edi adwen nyansa ene ntoboase ye paa no eye nurse adwuma because the moment I obey a little mistake no okum obi ba yetimi ye operation ne agya tawo e wo bi yam ene obi a pese oye nurse ni adwuma no so ye wo frɛ o sa adwuma no eye wo frɛ but maami pese wo kɔ hospital on pese obedi line nti akoso ya kɔ nursing training be wi atire no hwan graduate association ye post to ye obewie hwan association ye post to ye suko ye ketra kwa no aduane to nko wan mo hwe gobe ye nya bi ye dia ma ye ho abaye nti me sere e ye good step na mpani for na take e bi wo hunu se e di hospital ninya agosia ba min tie wai na mi se Dr. Adea Akye Abia nke ma min tie o kakra na min kɔ ne ho ai to wie ana cha se ye de debate ma me betrase aya nanke ye hwe ni mu se Ernest be pass it through but onya ma end the way ya ne the Friday ye the Friday special shame akoso abitio yo my me da se o my social media no de de obeka se ameboa ye no oboa
nanso adeɛ bia no ne morosoɔ no ɛna yɛ ana ɛnyɛ yɛ na kwan no a yɛfa so a yɛde social media no edi dwuma TikTok, WhatsApp, Facebook ni ade no ɛna yɛ ana ɛha adwene na akwa didi mu akwa wura yɛ nnwumakuo ahodoɔ mu akwa koduru sɛ ɛne obi yɛ adwuma koraa mpo na sɛ wamanani ankɔ ne Facebook anasa ne TikTok a adwuma no wɔyɛ a ɛnyɛ yie enti amada ne da nyinaa no adwuma no sɛnka ne nkɔsoɔ betumi agyina mu no aya na entimi nkɔ sɛneɛ ɛsɛ na ɛfata ɛno na ama kɔnfa no kye na mo wɔ yɛ a wɔn matue wɔman ɛyɛ paa ɛbɛboa sɛnka etimi akonnwumakuo ahodoɔ mu a ɛnka ɛyɛ na nka etimi amonitor hunu sɛ saa social media no a aba no wonni asanya sɛ bi a adwuma no na asan no wɔ ɛnse obu hɔ no ma wɔn no deɛ no sɛ social media nko an wɔhwɛ so sanya saa no bi na sɛ wo deɛ no wo de wadwuma a wo time a wɔsɔ de yɛ adwuma wo de betena TikTok, Facebook ne WhatsApp deɛ a wo ma wo sɛ nipa no wo phone no wo ba kora wo data kora menso sɛ kɔba no saa no a me hu ne sɛ ebetimi a improve yɛ adwuma yɛ ɛne yɛ sikasɛm ama ne timi akɔyie ɛna na me nua bɛma kwabena na wɔka ho asɛm sɛ ɛnɛ social media gye nipa adwene abɔso ama sɛ wɔyɛ adwuma kora mpo na wɔn hu sɛ adwuma bi ne wɔyɛ sɛ waba sɛ wote obi animu a consulting room na doctor ɛhwɛ wo no wo bi sɛ wasɛm nyina na omiamia ne fon so wɔman ɛwɔ doctors nyina ka ho yes wotimi kɔ bank sɛ wɔkɔ akɔyi sika wɔma wo ka deɛ ohia asɛm de akyerɛ nipa no na ɔno so telefon so no omiamia ɛyɛ akɔkɔyɛ su ne ban de atena yɛ so a sɛ yɛanhwɛ ne yɛantwe aba afa ahwɛ no a ɛbɛha adwene na Dr. Abea deɛ wɔma me nka nkɔ akyire ma ne ma me abe let us say ma feel dodo and say abrante be boy juma pa ai oba dia na je se baabi ewu na je se baabi ewu ama yeko yo na me ahode e da wase wo de ya ba Awurade kasa fa ye bo kire wo ma na de koso a enye nyina wa aboa ye ne ho ye mabo ma wo ma hode ne nyina mpa se da ma Yesu di mu ne e bo mpai amen amen abe he ba clinic aba ena de ye pese ene mo edi ho nkomo eye kokobo nipa bi a omo ko toilet na omo kokobo na yi aba ebi ko moja pa ebi de no eba yesu yawo ebi ntimi ntrase bebre kra no pad ebi de ye diaper nda hye wo ase ansa na omo atumi atrase yare edi nipa nya pa ntimi srew wa wo sa yare bia na wo ba bi wo bi nkola nketo a okoto no okɔ toilet na na je se nkokɔ kra abesoso wo wo ba bi otesa afa ne bra patrapa new site wo ade ba clinic ana frena ma 0243 345 392 050 64 60 208 manya ntie ne mehu nso so se obi atwro me number no adane number ba ko wo na wodi akọ TV stations bebre enti bra ye di me ayi na to so na sa number na beto so enti nipa no wo hu me number sa number na wo betwro na wa fra ko si se nipa kro na okura sa number no so nipa no so nimme first and no friend me but this hour you say do hwa wo adum no phone because course no do so me sro me na ma na enya 93 enya 92 me sro me na ma na enya 93 enya 92 obi a obehu say TV station bi apesi 0243 no ne last rama no wa ba ne 93 no entesa enya 92 Facebook asema ayekayo obo opo asema obetimi ayosa ko hu sa be hebe ko na nim dodo yare na wo muntimi se nyina be sa so ye pe kwan bi so a be ze be divert nipa na attention misra oni a wo ye sa no nyame nkronkron na obedi yes amen efi se obi kwaje na wo si kwan no obi ayare sa kwan na wo sie no wadwe ya so wo si kakakra wo pedi nti no e se wo si obi nkwaje kwan media bi okay me yare na mbom no obi nyam kopon fa me so be je ne nkwa wo si no kwan wo sa nipa no be se nyame nkronkron no uni me da se ena ye ko secrecies secrecies de obi anim se abenkwan na esa na no me ko nkran na me pa de bi ato na me fa abro no be so
me ko du ye ne ya sho second set treatment kakraka ne bo gate bi ano and I'm say second set so bi se bi wa no kan kire mi na me ne ndwan ku na me bisa obi wa ni mo no say ai na obi so se bi wa ba se odam wakomi nipa nkono enti a chi na kotu enti ko hospital na agu I'm say okay na anu ya nche me sa ko okro bi so anu so mi ko hu bi sa anu so na nipa ni ho mi a me man tamu obi so asasa cases ama nipa ni ba me wada avete no ko ho okwa ye wi chamber papa ni so de me kokko se ye nko ma ye ready oba ye ya card kura no no nya me dia so me se hwe ye o man ya ye tim sesi aye hu edi pa adu aduane kakra obedi anti hwiri di pankwa sesi akra na frim me sro o pa be secretary abrabe he ba clinic kire brabe he ba clinic sa o pesa wo huru wo budu mu ma ana ovary sini mu ma wa abe he ba clinic nko a doctor be yo bibia fine ba ovary sini de ultimate nkom abe he ba clinic pe na wo dry kom ko hohom wo bo bi ma aduro na wo oyi no wo nsuro no motete a wo bo me de enye ye because enya mea enti se wo pete wo huru wa wodie mu abe he ba clinic only doctor so ekuro na atu wo na so na hawo ye kwotwa wo na ya abe he ba clinic enso so se hania na ya wo se de ne ye kan football ni ade atwi na ya wa abe he ba clinic o nkola nkete kura wo bi hania no me se ema wo bi oba so wo hania wo dwunso enye bo se da bia na wo dwunso twetwa sisi wo ye bemba ye so prostate ni mu abi na block na wonteme nyunso ye ko she rubber ni atwedwunso no abe he ba clinic pe ehwa ya fa bibia nka wo aduro no num ya ehwa wo ba dwunso fi na wo mu ni nyina abesene ama wanya ofa ahodi abe he ba clinic wanwasi o ya urade de firi so no de aba eti wo bore nim ti awo ha wo ho obi antumi nkasa nti abe he ba clinic ronfa no hu ni da efi se adom no ya de firi so na de amawo ene afiri nkola abremu na adom no wo so wo ya den a wo de be ya dwuma ansa na wo etemesra wo ya de hwa wo nkwaso yie emia na adawo na nipa no de ma wo na wuwu a enyo no na awuo o ajiri sika wo kwa ne ba bi mesra wo hwa wo nkwa no so yie wo bandon wo jare sekesas na wo te fofofo a wo se wo de kɔ hɔ no wo awie da wo de akra no ba me mfi wo eda obi frame ne ba no se sa akra no dwunso moja sekesas so fa moja dwunso ho bɛn o kwa je duro no wo he akra no dwunso moja odwunso no hu moja nyina BBC no so no yesi enkoyi ya frame se metuma ye hu biribi metimi nja ho hwe because me no do credit man no mesraw secretary de mo bi ana adaw no anka nkyerɛw se meboa na wakopa biribi di abraw me say secretary ye moja mo yare moja na mo di nipadua no nyina ade na wo mu no ya ade ba kopa na etimi keka bom twi ade ni firim ade enti na wo ha wo na wasa wo moja ya do obi di ama wo be hwe agu ade obi di ama wo be hwe agu mesraw adan amfa wo nkwan di agro wate na nkwan ye nton si eton kwa sa wugu ena obi betimi abenya no wodi eye yesu pe apart from that no wuwu a wawu wo ba no firi wonsa wa firi wonsa wasan yasan jibiska san ka ho enti adenti na wo ma magie aduro papa no kura prekope na oba no ho nto no that's right misrew wo pa wo a ba bi ba kope yemfa seka nkan yemfa dade nkan yenya wo hwe de obehu ane se wanyinsen aduro bi wo ho no mu a se wonom a nkosua enyini ya kama nta akra no beba no na yare bi eni ne nche wo ba na no soso ne konda ho ene ambassador si hebas aba etu obia betumi akabia bi se de ye ka ne nyina na bo said be ye na ayasa no beba no ne asem no misraw aduro no bebre nso esan de trouble ba na be heba krike ma ho mprensa wo ba ba kwa le toso mi third one we de aseda na eme onyankopon enti adenti na wo transfer akon afi obi si na no osa wa numa drafe aden wo dum so obra bo no wa hra na wo se dum so obra bo no wa hra na wo se no aduro bia ya aduro wate enti ya de mawo a ansa ya de na di baby foforo esan be kan ya de no me pa chow wo osa wo typhoid wo hepatitis de abeheba no ma ho nche
sɛ wakɔ baabi na kɔpɛ visa ne yɛse wafeli hepatitis nti a bra bɛnum aduro no 1 week wokɔ yɛ abɛpass immigration na wakɔ ɛkyerɛ sɛ yadeɛ no kɔ obi anum hepatitis aduro 3 years adɛ mepa kyɛw ɛnsɛ wahra no kora nsa nka ho mepa kyɛw sɛ de si yɛ biara bra obi wɔ malaria duro nso yɛ nom ne sɛn malaria duro ɛyɛ 5 days abro so ne 7 days wanu malaria duro mfie miɛnsa adɛn mepa kyɛw wedi amesrɛ wa wani die wayare sante de wɔ ha yɛpɛ sɛ wo ho tɔw gonori ayɛ wo wɔtete wo ho saa 2 years wo da so tete mo ho bra bɛhɛ baakere ne amba wɔ duro 7 days na ho ka ne nyinaa mfiri wo mu bra bɛhɛ baakere ne ke na deɛ wɔ wo bɛma ne mu no nyinaa ɛyɛ yi mfirim bra bɛhɛ baakere ke na awo a wo wɔ no low sperm no nyinaa yɛmfa sperm si gu mu na ko wo ba abɛhɛ baakere ne ke sɛ syphilis aba so yɛsi ani aduro me ka kyerɛw aduro ɛwɔ hɔ a etu na no na me ka kyerɛw mo sɛ kan tete na nanom ya no ɔma amene duaba bi wo fi ya wo hu fi haduo no haduo so no ɔda so ti ase saa duaba no na dua na ɛwɔ hene na hwan na ehunu bi da wo hunu bi da wo ti na ha ba de tu aduro ma 5 years ɛnsɛ da why na bra kakra fa to aduro no mu 5 years wo fa hwe ntum ɛnsɛ saa do no num bi kɔ wo mu a wo yam no ma ɛnsɛ da obi kɔ ɛse wanya cancer wɔ ne yam cancer nso ɛyɛ wɔ akure yɛ hu ne yamia aduro adi gu cancer ɛso so saa ma cancer eti adi ntina amɛtɔ aduro ekum cancer ne direct ne mfiri hɔ na ho ntɔ na da bia woda so num aduro besrɛw bɔ modena na hwehwɛ abeheba clinic okay yɛ number 0243 0243 345 345 392 392 0243 0243 345 345 392 392 392 392 me say 392 and 050 050 64 60 60 208 your WhatsApp number is 050 64 60 208 uko Facebook ni nyina ubenya Abe Heba Clinic with your boy ya your 0249 so 098442 and also Facebook ubenya yen me pa cho TikTok ni sa nya mania bo ba bre wa me de minimu na bo ko hwa wo betu yen wo ho bo modina na na eni nkomo ma adwuma ansa na eni uni nko anajo free 8 o'clock bi am available metumi ayi answer bia e de ama wo question wo de ba okay nya me nka obi bia ho erade ada wase se waka yen ho sa yesu odi mu nia wo hia wo erade de wabɔ mpa ya bre erade de ohia do papa de srew direct na wo mra di na china besa ne yare bra ye bo mpa ye kese wo ho no awurade koso asa yare se de wo ye no ye na ebisa adum ti amen amen mami abe na motene kano na ye to adwumadie no so ewo ahanom e de amamo okay
What him say? Metima ka say food for thought. Enyom dodoa pa kese pa homache. Ya na me bo we ka ho. Obi a watie food for thought ache. Ba omari ma ba be eti e mama tamfo nyame eti mete se enyom no ebo metinim awade nim ye nya menti obeye ni nyina ma me niema ti o mesi niema eden chese ada no na niema mu eden ama me eti no awade nyini nyina mfiri ho ma me eti meti ho no ma migration eto nyoma me hu se obi ababoja me se na ade ntina meti adam so omo like almost omo hwehwe me niema me no se ahwan am so nkofo ne ba ko abeje me passport so hwe me no se twa me ba okura o de ma afi na oba na okuta like okuta ene mo gi free me nsam nyina ne ene your friends me passport no language bibia okuta no otunim afi de oba me nchos masa awonye ha ne kona akakra bi ne apon because na me fa LIB a eduru ahomache ewo eduru amache nti na migration for ne ya apon ama o ma ombeba like abayi o mo no so aba o se ma onye na akakra ne apon because enchina fo ba pa na metum na nti nipa na obayi wo no oka omo wa shata de wo shata de na yi your friends the badge bono yes and the badge bono okay broni enti abira me pie na me se cash rade enwoma na ebo no so nim to nwom na te se de enwoma ewo dada my god enti no rade nyankopon na bibi na me ankasa na nwom bia nyame de be fam so aba bia wo de eba be enwom ni nyina ba enyama ho de nyam nyansa na ede nwom ne ba rade ho ne fam so de nwom ne ba okay enwom no ebe bia ebe ye de ebe ya ansa enti no sa nwom ne de adansi de ampa so eba ye adansi pifrin ba edoso adansi bebere ya kase ka ade abechi enti erade nim de hia me de ye erade hon konkro na de ma me na de ma o enam so aye adwuma and onyame de hini wo ade nyina so eno so ye Rocky, you can pause this YouTube na yentie we
nti abra wo tiama enkofo te se ade na o se yesi nti ochim ne radio de to radio na o te se me to sa enum ya enkwanya wo dia na dia mi kafa nuro ne ni abia de ba ense from ne ade manfo sabi abutirifo nkofo adofo twitwa ne kanyina ma God is a God of wonder. Asema o kano no kwetrodo nyame ofa enyum to so ye adwuma. Yes. Sanse nyame eka chezuafo ne se monfre anyotofo ne na omo ebo nsonko ni pinti no megina nche na omo bo eme no so megina nche na mumburu hon so na montonum na fesu bia eda omo nim no ebebubu enti no yewo obi wono ma sebe ofesu obi eda no obi de ye adwuma sem ne mankoyi ma no awreho ne ma bi akyekyere no ode ne hawa kyina enye yi nyame timi fa enyom to so sanse Ewurade Nyankopon na hankasa no oye enyom o se ade a ntimi ya ne se me hankasa memeyi mi hwaye ne mum abodie enyimaye enti no se okosoro no ma abofo ne todwom amode nsankuo ene emen etodwom se holy enka ososoro Onyankopon enti Onyankopon no otena yeyem to man enyom to ya ade a Ewurade nsa wo yes ekutatumi for 20 years. right 20 years. Okay. It's not been an easy journey. My enye izo hwe baby a nyame fa me free edin beduriye baby a na mete na ehonom enye krofrum na mete Colombia menim se wate Colombia. Oh, Colombia, yeah. On se hono de sabi la Colombia Jara Rastafari. Jara Rastafari for ne ewusie ne ma etwefa ehwiri na so say ehonom na mete ehonom na manezo boku yatete me ne ade na nyame afre me free ho na manfa me ho nwura saa ne ma atete saa nim na nyame fa me na ekere se nyame wo bibia ode mbeye ni nyina mu no Ewurade na me so de enwom baaye onyame otiase Ewurade de nyina wo ade nyina so ade waya mama fi me da wase wa ma wonsa so mama yinshira onyame egwa ma fata yi odo be na Yesu. That's a very powerful song. And enwom we I like this your song. I say hi. I feel way dear. Young con is out now. Just see there. Concerning when he would onyame di hene wo ade nyina like o my enwom ne doso na nyame enam saa akonyo so de ma bedum pempeso se mu akukuri ase onso my edu baby na e bomidin and so poku this and so poku this and so poku this din a cheta ye se obi si hwan woni wa say obi si my say o my na asem na no ayden na obi a sabe nkofo bi te baby keka de o mo de o mo nimu afemi se Ewurade ma enipa nyina ho se eye wo na wafrɛ me o ma won se aya na ade ba ko ne se sabe abibifo ho aya na ye wo ade bi ewo yemu sabe se obi atu nyame nwomo a aya na ye hu ne se bia sabe yo wo osoro abafo dabi ye nipa te se omo hwɛ ye omo tie ye nwomo. Oh yes ye nipa abo se onipa no na opam ka ne bo na kire Ewurade a wo ye otrin ne kwafo for so the better no what na free the entry ne mo nipa no enko ho biom so hu but ya se ade bi si a no sabi obi mo ebu atan dabi Ewurade a me da no Onyankopon enam adom so akrakra me ya de ma bedum pepezo si enipa nyina sabi ebi mo kra nya ne se obu okra otofo ma on sori biom bu okra na otonyo ma on tene nka biom nyame na madom so efisia aduonu enye easy Oma emu ensem bebre nti Ewurade adoma ande we say Sunday yeah ebe mo fa flyer and to some the squad is but you one on one Ewurade adoma enye easy say obeye dwumadie na obenya edom we because omo da ayi no so no obia gina brand o oma enya asem ketua o kwaku jesi mini ajesi ba Ejamreku apostoko Kofi Sapo ayi say ASP Kofi Sapo ASP ena papa yi apostoko meka papa panimu yi Kofi Abraham Professor Kofi Abraham oh sa le titi nyumu yi unu asame bra asame Obapa Christy ena de oto aso no lady
Debbie Dina. Selina Boatin. Selina. Edward Akwesi Boatin. Mike Enimi Yirenchi. Okay. Diana Samoa Owari Junior. Ena Boampon. Ena Joe Boampon. Massa. Ena akosro ha. Apostle Oko Akma na emu. Ena Lolomi. Jack Lolomi. Ena OPS Esther. Ansana. Cecilia Mafo. Cecilia those times Fantini Town. Now Oba Miracle Gospel Center. Oh my goodness. Oh, the senior man. I asked them Kitao. They say Kwesiada pa Bantama Church of Pentecost. Yes. Brandy sorry Urati. And I was so 20 years experience no. Free. Free. I said dear Erade de menam nyina o man eduru ba bia na makana mama kwan mo bi nso abedi na dance te said dear o kase maami di adanse se maami kura tie mi na oba bia obedi adanse na odi adanse ni wi na anwom kro no na ma begina stage afi na mato na hye enipa bi nkura ho se de wonam mo nka achi and that's all. That's lovely. Yes, anete. That's lovely. A free show obia sebi obeka chozo and so poku ne program no obi ejiska abonte oboa brabi on say enye ni penyina na ebi o like always call the betimi atwa ticket ntina me ye ni free but na nyame emfa ye so ma oje enye wo dia oje ye wo dia na say Erade Shirawa onyame so betima afa won so amehia bia kan obi. Sanity. That's wonderful. Enti ye nyiska bia e free program we nyina not one city. A free. Hey, Charlie, this is serious because omo daso na nyina ko obi akra Yeshua enya asem ketwa. But it also shows only our more relationship because you can assemble such stars. Obidia no ebeji atum de the picture se fatoso. Because edu maybe am fraternity no. Say bio awon ya kakra ne wan sa ne ma ne wom. Emma enema nko se ne o se keko. But for you, I'm even happy with your brother Sami on the bill. People tried as many ways to say mo benya ntokwa bi ni ade ase de abufuo bi. Be say me yemi de wi na next month na Sami nso the lunch in 23rd. I see a lunch in Oba median na after median na nyina ayeko. That would be so beautiful. My idea, let me say this. On say Ashanti region. Some people like Mo, Sami, Joe Boampon no ne ade ma hold the fault e wa ha mai because bebre jai o hakọ okonkran bebre jai hakọ enti edru me bia na ya akọye say but I thank God say me buy say Kwame Jedu yeah sani was here Krame Liberty Conference the way I will see organizing instrumentalists no e china say worship all the big brem. Eh, o my senya me ado mo china de. Won me say me tuatua to na so foko. Oh. Me mo grando. Says e tell me ba. O ma pa. Na me say we and the Friday me call rehearsals. Hi. Do free hard ba o be fa ho. Me call rehearsals say o china de say to mama Maranatha. Wow. O china Maranatha. Me ti say so be ba anopada me ka say yes so be surprise me but they say Obeba. O my nanka me dey ba ene de maka. Erade adoma wa china Saturday. Oh my goodness. Enti echna be ye teaser for Sunday. Facho de make out. Enti oba sese o say enum bia o kon drop bia wa kuma mu pese ebo no. Ernest be down in white you on but echna we're going to have a fully packed house of Maranatha. But let me say this, Ernest, Nyamishra. Because Adea we are 20th anniversary, the amount of money that goes into this. I will free wakuma we are deal with free. Yeah, Bompo. Yeah, Omanhene Yaw ni say nyankopon sha e papa Ernest Opokuno sha so media sponsorship there rather the more aboy pa. But if financial support and I say funds there, yeah nya bi enfri obi a everything is from Ernest Opoku. Wow. No financial sponsorship will be able to make us a sponsor program with 20 CD. But media, God bless you. To be free on one, to be free now, because hey, I'm say sponsor be at 10 billions be the headache at the amount. My brother, why are there?
Yeah, and you know, I can tell you after this, it's a major breakthrough for you. Amen. Na on say abra me de ebeto anim so man percent erade fa so man ban show so na so enes na so de o ne tete ya on so man wan kasa nyame na mo so ekura emu abra na wo before for sister station bi ene ade nyina me predo aso obi amusa miska bia umpa me bra me ne job one point we ne buy proposal ne buy no omo gitumu ka kire so omo so de omo ho de betum no me de boy to my erade inshra ya erade inshra pa friends one Sompa adwumafo nyina nyame inshra tofia yes tofia kwasi erade inshra ne pa because obae oso ene so momra even kra no ono ankasa kra ne me ba ebetra station ya esa kra ne me interview. That's right. Erade inshra tofia kwa ntina onyame so inshra but erade adoma wo chena de obia obabia no maranata ono onje shua emoden onjo yeah onse enyume yensu ebe de na yaswaba esiafo pimpim be ye biejayo obia be di adanse de achirina mi yensu ebe de na yaswaba ti wose yensu ebe de na yaswaba Yesu Kristo oba wiase mu no na adwuma mu da krubi oba Ghana mem oduru Ghana mem no hu se nkofo bi ti ho ofre baako obisa no se minue odidi sei osi mi wura ye frɛ me Omanhene Jesus Omanhene e Sompa na me wo e wa na Awurade wo ka kire Omanhene se yes se betumia my goodness. Too much. Oh, wonderful. Wonderful. I'm can't tell come to do say. Oh my God. Yes, 20 years. I'll visit you. Sunday I'll be there. Wow. Oh, welcome. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Oh, Sunday, baby. Never. Sunday, baby. Sunday, I'll be there. Why? Time near say. Time here 2 o'clock. I think 2. I chabro so by 4 o'clock. I know. Oh, I'll be there. I will be there. Why? Nah, mami nyamu munyumane doso. Na mon maybe ana obi peso. Yes, Fred. Okay. Number near say 0245 83 84 78 0245 83 84 78 a friend or dance bi that's just a Sunday. God bless you, my brother. Yes, okay. All right. I was on 4 year 12 Jumade no so free hanomo na enkoma ye busa ye no yetiawa ye say that's age matter. That's age matter. Na yaboma anyway momrantem na yento aso fam free hanomo. Kwabra? Senior. That's age matter. Emfie relationship aware ehu hia. Odo kata bibia so nti se nipa odo no a emfa honi ni mfi. Emfie hu hia. Odo kata bibia so. Odo kata bibia so se nipa no odo no a emfie hu hia. Hey, yes. Memrantem mabawa no wo mo hina. Na yentimi catch a bomb na and from 9:30 walk on Horam Kojawari make a camp papa Jeffra when you are Kojawari na nyame ya doma china Abusiapani Anthony Kofi Ando entire family ye tomo se mo mekan ho na Abusiapani Anthony Kofi Ando onyamfia de osonson na edene tompem ewo house number ME9 Menshia traffic light multi credit in chen ho na ni di hwe animu na yakọ na se akoye na wufu som wo Wesley Methodist adum ye ba akosie no wa Breport Royal Cemetery na ye wia Menshia traffic light ho na ye be ye yie no ni yakọ na se asori opani yenu apani ma de nyina kwaku sapon X5 CEO ne papa eno nti no nyame ya adoma e kina
enya asem ketwa kra abusiapani Anthony Kofi Ando ye no eba so enti yenhye ne so se ye wakoja ye nua kwakusapon na otimi one ne nuanom nyina atimi akra memre da nso so obapa mansa striker ne ede be kan se ne nana be kwai samfo honom na ye no eba so enti yenhye no so se ye nyina be ka ho na media house ni nyina striker ne nana on se nana bi wo ha na tete wo ona o hwe wo enti no abeye se waye na aye nana aka ho okay enti yemfa eno no ensi honom Omanhene, does age matter? Of course. Hey, Kwabnasi odo kata bibia so. Boama. Age e matter. Say relationship age. Age matter sometimes. Akosia. Omanhene matter. Hey, and then hu here. Hey. As I know born left and right. All right. And now Kwabnasi here. Me time going to be hour just 2.5 minutes. Obey me. Quick one. Odoni Adea me hunu wo sofuma mimu na mo amote nchen mo amogina me nchen nyina mu hunu. Saa de no me hunu wo sofuma mimu no. E kata bibia ya obi beka e de afa sofuma me ho. E kata bibia so nam saa de na mahu wonu munti. Ena Adea me nim sasof ma me betimi ayama me no mo amogina nchen nyina mu hu me nko a na me hunu eno ne wodo no nti se me do no a emfa ho ne baabi a wote emfa ho ne baabi a wo ene ne mfi a wadie me chesi na kofa no se me do nipa no a emfa ho ne de wote me do no ene emfa ho se wanyini chen me do no ikrom ha sikafo bibiri obeyiri tin because me oyenkunya yere tin ya na nye subambone hwe enu ayese emoja wakọ hospital ya ni moja asiw so ma moja mono sakra moja enum you breathe in you breathe out. You see the point? I got a point, yes. Man. You breathe in, you breathe out. So ages doesn't matter. Age boss. But I don't know, man, from penny former. There be one. Hey, this is what I cry. Who on my about done when you channel? Yes. Also, what do you? Any measurement? Sabre America say obi atu afiri abrosan ye wo no nko ana te ho. Ennam bosuo bi mu ko ba bia. Sabi dan no kra bi omunsi nwie so wo bako no oda ho. Odo. Enye age. Dabi. Yow, Ohini, Mamintio. Mamintio Ohini. Nature, you can't cheat nature. We are saying in every relationship biano maturity account. Yen worry obiano. Ohini, say maturity in age. Oh, me mami building me points. Okay. Yen worry die me pen. Who warrior? Yen worry die me pen. Me worry die nyame pese me worry no. Because you say Adea me hu akoso ya hunne no me door no. Be bedu next 5 years no. Na sa Adea no. Eniho. But nyame hu akoma mu no. Ohunu makoma ne say fa nipa we die. Obetimi ne akoso ya ko akiri. Enu ti so de die nyame ne de die. Ope se me worry ne ma no Adea no beba. But metimi agina. Awade aye worry no. Communication is key. And when it's a one pay age mate, and yesterday be a one in a year pekora. The imagine bro so kakra. Now kofa koda kitua, a told be a bra, we am counselor. And some about when you which means the way a childish behavior. When you issue a see to the Jawa dear, but osa, not more. Bemme pia or what dear. You see every successful man piano, there is a woman, and yakoda. Na wo nyame anyo wadom na akwali Jimmy Foa wo be ma no wale wo ba fa bi wagini wo wie ye nyina be say because issues ni bi wo ha wo timi say we ye nkoda asem o susu ade asem anya asem wo de ahyehye ni mu ni ma hyehye ni bo wrem che say na dwene mu ankasa no onyini enti menya 50 me yire ye 25 no crowd ye
when you 15 no wari 18 me yiri di onimi ni nkomo me yiri di onimi ni nkomo me yiri di onimi ni nkomo ada akola na ye na dwe so no bedi nkomo ape papa ne start sisi ya bele o krobodu se ne ene kroma no mabre so se nkomo a woni akola ni di no se ni pa woni wo baro no ni wadi se nkomo no e di nkomo die ya cake papa sisi ya bre o nkroma no bre so sa bre buzia no bre so ya bre papa akola ni ti odi no ho edi asem na papa person make enu to se me me yiri di nkoma a won ka bi nkoma a woni ni di no won ti ase ono te shatawale yes ensin ya gura tipen na baba be hwew stamina because wonu what 50 enu akofa 18 abai wan benya 32 no ho na nakono aba afe enu ne aphrodisia bebreba papa fo no ma ide anya stroke no ontimi chiti nature ebechiw ena wade na ye wade no sex no 80%. Am I one pay? One more penny, so one penny. I hold you. One more pessimu ginum. Bema to me was so. Na fakoya ante boame. Diabetes ya drunty, anti the adrenaline. I do so me boame. Nan one I do know be bia or chibo fruit. Say ya. No so. Chachimame. Na ade. 80 and secret pay. We ya brantia for wabayua. I bet me I was soon a quachiri. Now, yes, a sikanti, and my one eye home against a sikanti, pom age mate for no, now bedding cockratcha, wakono bepo, Uber Jamam when you guasi. Period. Yeah. Such a good fruit to Adea watch. I want to age dear. Age dear. Age matter. Especially me, my Bema. I didn't never me Bema. Medi 25 years. Maka se me do ba wadi 40 or 60 years or 50 years. I want to ask you. Enti age ne matter between oba ne bema. Me ye bema de. Bema me kofo oba wadi 60 years. Medi 30 years. Medi 25 years. Na me ko ware e de ne bema maka se me do. Ma me pani obetimi awo me. But bema a medi 60 years. Metima do akwada wadi 25 years. Isn't it? Age matter. It in me bema no. Age matter. What must age matter? Age matter. TV. Yeah, boy, me. The old canon. It say so when you're 60. Yes. Now we are 25. Age doesn't matter. But say we are 25. Bema 30. Now we are sister. The age matters. Yes. Which means that age matter. In all tuning in age matter. Nebao. And at your age, ebi am say men ka so age no. We are 40. Yes. There na mema within 40 and 20 years. Oh, are 20 year older. Oh, you're okay with that? Me 40 years. Me are 20 year older. Me okay with that. It means age has mattered there. Say ufi say wow. Akota age no. Age na ebe matter no. Oh, ode mami chire. Ya wa matter ni asem no. But dem me nane no. Nane no but akota na pese. What am I saying? Mami chire. Na kwabna e ka bibi say unyini no no makwa kofa enkwada because of a long life. It's age matter. What am I saying? Penina unyini no a te say nanu ya ohini bi a de ni see young girl bi no. Your man young girl bi on say papa no ne life asesa. At least say energy abane mu ni ade age matter because ye penkwatente di ama papa no ntino ya kofa young girl di ama no nti age matter. Young girl bi so betime ku no. But young girl bi so betime ku no. So akotahwe se bema e ware na ofa oba oye too young pia empempi na no ota treat oba no te se ne ma o treat oba no o ma ni treatment te se ne o treat ne ma no a what am I say yeah enye enti da age e matter no some me di 60 years na makofa young girl a we di 25 years e bia me papa na me di 60 years maybe grade 35 years I bet my fan girl obet my fan as ne girlfriend na makofa sa akwala no me ne nkita ho ene ade no me treat ne say me ba na Nigeria billionaire ya on one Daniels girl Daniels they are bonding power yo another Nigerian a year our Ghana ni girl be already 21 years or 22 years our na gu na no ya omo ni 3 months that is it. It's age and matter no matter situation be a wo all right I was relationship mami tio yo my me da say age and matter wo be bia
ɛwɔ relationship and matter baby it doesn't matter say medi mfie sei menya sei enti ɛwɔ sɛ kyenkyene atwan me ware nipa a ɔboro me so anasɛ me nipa a me kyɛn no etwempana da bida nemom how matured you are to handle things. So the maturity is of the mind. Yes. Not age. Wama yenim obi a wanya mfie aduosia. Nanso wakasa wo akora wo ya akora kwa dini ka say papa we pa. Ase na dwene mu no. Asem a wo kan nyina otimi say eye nkora dwene e na wo dwene no. Na sem bi obeka bia no emu ha. Ene enim say relationship ene awade wama wo bi ekwa onim ne botaye nti a wode ekọ. Wo kwa wo de na wonim. Sanso na me so me kwa me de minim. Wo bi en won ma won fa botaye nsi ne so ansa na wakọ relationship mu. Sanso na wo bi en won ma wo kwa awade mu a won fa botaye bi nsi ne so ansa na awade no wa wakọ no wakọ ware. Enti nya mfie asem. Se wonya mfie aduosia na so kwa wale obi a wonya mfie aduonum kra na ne tena ne nipa no na dwene mu no wo moa enya mfie no ane ye wo bi nso won ma wo man wo sha ene wo ware nipa wo ye panyini na so na kwa no a wo ye no wo ma wo timu se empanyini dwene ne wo dwene to ama be ma no kra bra bo asesa ama be ma na bra bo asesa be ma ne su ne ban bia no wo mu no wasesa na free sa tebia nim e de akwakọ wie tebia bi wo ma Ghana han ma ye wo ye ntibi se wo ba bi wo no ma wanyini ne mfie ne kwa animu 45-50 enso be ma wo ne te wo be se 30 years aware na wo no mutimu no wo be bia no wo no ma kira sa awade no wo ba na nyini se ne be ma ne nche wo se ntokwaba how matured you are se wadwini shanko ade a awade no kwa enye ye wo pa akwa na kwa ware wo bi a wo ne mfie ye pe mo nche be ma ntepe se mwadwene no nkora adwene nko ade a mokwa mo be sa ba awade de how matured you are enye mfie asem. Okay. Tina kunafo adoso no. You can obechiti wa man. Tina enye chiti kuna de ese nye chiti obewaja. Tina girls ni nyina yi omo na na mo 20 years wu 30 years wu omo di kuna no empenifo ni wuche nkwala no empenifo ni wuche nkwala no empenifo ni wuche nkwala no eya ben obi asabi onim nyansa na wanye kwase ampen nokore ewum nti sabi me kwabra mete hai nti ujiri se mahunu oba no 18 years na me se me pen my calculate who say oba no beboa me see age dabi all right I will go for sa oba no me hu aye me fepa in life ne say me drive na me hu aye me fepa ne say e bia me hu ma me bia be 50s no ne young guy be 30 nam omo nantie sisi so ya ni bia nyina ho mo se abusia baba ho ma no so 0551 obepe gola na mampenyi fo na ape obe mampenyi fo do mbechi ba 0551 931 agosi ya pick cost ba pick cost ba mo te asa ni sembi sisi so bo amade me kan mebu a oh the only have to be a class I will cast away all right hello good morning good morning me ba chow ba eti ano pay Derek Kasa and the topic now you come out and very helpful. So I'm ready to go straight. Why? Age won't hear about relationship. Okay. You got the next person. Hello, good morning. Hello, good morning, Uncle Mine. Yes, sir. My ATM no pay. Okay. But that was a age media. Yeah. Morning, boss. Open email you. I'm a patch of temperature. Coffee Gasa. The patch of medical campus and the cancer. In few here. Okay. In few here. Hello, good morning. Good morning, Uncle Mine. Yes, sir. When you Rahim Asanko. Hey, Rahim, and now what to say? Nyamia don't know why. Nyamia say. Mami too. Yeah. Age here because Ghana paying for any baby, you need to be able to send Kuala.
Ghana before we bridge don't be with some color. Hello, good morning. Good morning, Omanhene. Me ba cho hwan ye. Libya Boga, what I'm for Manchester. My intel. Me ba cho me so for Libya Boga. You can no kweme pe. Yo, Ate. Hello, good morning. Good morning, Mike. Yes, my dear. Me pa cho and he's here, Papa. Age who here. Papa, no, man. And I say, I'm hiding, Papa. Dabio, eti wudi anu kan say age no. They can't say age here. I think here. Dabi, e wu here na just say wo no, umpe nkwala. Maybe Papa. Obefa wo age mate. Ah, okay. To see age who here. Hello, good morning. Wait, I had neck to neck. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, why ye? I can send me here. O me fi am yenti way. That your age dear, and we not because I buy a wale akokra na yeska and you are age dear who not. Okay. Hello. Hello. Yeah, me too. Chop, lower the volume of your television. Why? Okay. Aha, na me talk. Me who say Bible can Job 32 verse 7 ko na we say. Ye de wani pi ni mu nyansa. Nti ni so mi kire say wani na. Ani mi kire say maturity na je say de ware. You age who here. Okay. Hello, good morning. Morning. Me ba cho wan die. Because I'm from the Ma bin ti o mi ni aba. So, this summer the sun will be say gas. Unfortunately, you know what O si age na e dai. E who here. It's not a star. Oh, okay. Hello, good morning. Hello, good morning. Me pa cho wan die. But chef me kia. Yo, e kwi afre hen. The case free man pontain. Ma bin ti wa no pay. Me but your age and here. Because me were 30 years. My boyfriend was 28 years. Yet you want to see pa. O chen 2 years. About maturity. Me pa shine me. Ba wo se na dwene mu do. It's all about maturity. To say the name is come. Oh, okay. Last call. Hello, good morning. Hello. 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 Me ba cho hwan die. Me pa so na say ni. Na se fa ewie me enti o. Age bi me wife have never to know. Or me 8 months. But you are worried for 11 good years. O chan 8 months. But I say O ye chan 8 months. 8 months. Now you are worried for 11 good years. The year cost to come. Oh, okay. At no point in the say there. Ah. And yeah, asem no nyina no I neck to neck, but ebi mo asem no say emfie no awraba akoso ono de ukoware akokra enye odo esika entine bia una akodi akiri na se wo pese odo de a bia no so bi si age no ehu hia ebi so se ehu hia menim se mbeto aso o mafie mu na wonyina ma yede ma dwendwene ho yemfa mo si ha agodi akomfo no betena ase Black Star match ni nyina da all the other African matches course nyina da foreign matches nyina de bremo ebodu mienu a mo bete kase afei donko amesa betena se Sompa nkomo bula no de no swaba within your mind you watch on behalf of the entire crew we say have a wonderful weekend tomorrow let's meet at Liberty Conference stay blessed 5G. 5G be energy drink where if you tire power if you get the 5G